Nah, tiga. Atuh hadiah heula. Ya. Wah, hadiah heula. Nah, kita masak lagi sama Bang Agam. Epi. Mai Mas Sare. Terakna euy. Ini beunang. Sedeng ieu sakieu. Galabna. Sambalnya sambal Padang. Sambal Padang. Mis bari mis. Kala. Wah. Misi mana Cip. tuh? Ieu sambalin kan ieu. Nah, Ambah. mana? Wah, apa ieu, Po? Ayo nge. Ieu. Kenapa? Diamparkeun sama. Boleh dahar banyak. Kami dasarnya tiap hari ngejo lah. Aduh. Sama bulan puasa. Iya. Sama sambal Padang, buatan Padang ya. Haruan ka sake resek bener. Ada kali kubur. Mang. Kela tuang, mang kela. Hadiah anak mah. Nah, benar ya. Atuh hadiah heula. Wah, hadiah heula mah. Terus alhamdulillah teh geus kuat ya. Hayo mah. Bisa balik we. Oke. Oh ya fit. Hadiah heula. Karuhun. Balik geus balik. Mantap. Kadang nyeri boteng. Aduh. Iya, naon. Mang dah kentangna mah. Kentang. Dia molok kejo ya. Wah, bahagia dah. Mantap, selamat makan.